Hey bafowethu uzani la bafowethu vele isihlalo sengibhukhele elokhuzeni bafowethu eMbombela bafowethu ayodibana eMbombela kodwa ngila cela konke amalunga eMK eselapha hlani lapha ho le MK selokhu yavulwa angaze nje ngisho lutho ngayo nenhlanhla bo bengeniphunyuke bafana bami beningeke niphunyuke bafana bami lo kwavula iMK yazi ngithule nje ngiyanibuka la ake ngimtshele ke manje bafana bami buye nonke la godole umalume lo Friday onebibi encane ubantu hey buyani la uhabe buyani la nonke buyani la hlala lapha bafana bami yini nibe ngamathatha kangaka nini yini nibe ngamathatha kangaka nini umkhulu uJacob Zuma uthathiwe wasiphatha waliphathizwe kamnandi for about 10 years I think yes waliphatha izuzuma weza ubunandi uthi kumnandi ukuphatha abantu kumnandi ukuhlala eParliament yes waphuma usephumile uphuma nje usefake izwe lethu kwi-junk status yebo indaba neva ngoku wahamba uZuma wini lo ohlala phansi unqamalala uhola impesheni yakhe uthe ebambe ulayini eyohola impesheni wacabanga uZuma hey ake ngivula iqembu okuthiwa iMK hey nebala ke bathi buka abantu njengempukane iqaqela amasimba hey ngoku nezani manje ni support iMK into entsha sha engaphela futhi nanoma inini nenziwa yini nibe ngothathekile kangaka nina nenziwa yini nibe yeba kithi yinga kangaka nabantu nini engabe niqinisa ama opposition amanye akhiphe iANC leyo msangano nina niyovula into entsha engeke iye ndawo ongogodolo bakithi MK akasemubu ugodolo usawonda ngisho ukonda wehle ngisho emzimbeni iMK nje lala le MK yena ayindawo 2 ningamathatha no wandi ANC yathamba niyosika amajwabu nangempela nanquma ngempela amajwabu ningothathekile nina ningothathekile nina kungamajwabu unquma kwamajwabu mina ngiyazi kuyinto yabantu bale besizwe sakwaXhosa I think nakwavenda inkosi ilembe lekamanye amalembe okhepha inkosi uShaka Zulu yathi ayifuna abantu babe benqunywe amajwabu ngoba lokho kuyobaqeda amandla angimangale ziphukuphuku zabantu ezingaka wazimatali enqume amajwabu njengamanje ongazi ukuthi anqunyelwana amajwabu iANC how many of them sengivuka nejwabu lami sengivuka nejwabu mina inkatha ijwabu lami ngeke ngikushiye mina nokumina ubutsizwa bami inkanya ngeke ngikushiye mina songazi yosika ijwabu lakho songazi ulandele iMK umsangano wephathi ubuka kamkhulu uZuma uyabona bakithi emva kokhetho ngiya kwahlabisa kubaba uhlabisa le message ngicela ihambe izifike kubaba uhlabisa le baba uhlabisa sengikulungela ukusebenzela ikatha manje ngifuna ukuyisebenzela ikatha ke manje ke 100% baba uhlabisa ngicela umholo wami kube 1 million per annum uzoyidivide la kubone lapho kodwa le ncwadi ngiyibhalela manje iqembu elikhulu eliphikisa eMzansi iIFP nezophatha iKwaZulu Natal very soon yangeva ke ngoku iyangena lento ratata school out